svojom neprilagođenošću njihovom opsegu ostavljali bez dovoljno intenzivnog pravnog regulatora, tako nužnog za normalnu postepenost u njihovom razvijanju. Radi toga je pitanja da li je naše razne zakone moguće unificirati u cjelini, najveći ekonomski kulturni problem naše sadašnjosti. Naći mudro stepen djelimičnosti te unifikacije znači dati maksimum mogućnosti zajedničkog državnog života naših zemalja, tako srećno spojenih jednim čudnim rasporedom moćnih svjetskih interesa, mjerodavnih za kreiranje sličnih istorijskih tvorevina. Pošto mi nije i ne može biti namjera baviti se na ovom mjestu podrobnijim ispitivanjem toga problema, hoću da konstatujem da je čitav naš današnji politički život iscrpljen borbom protivnih pogleda na njegovo rješenje. Ni radnje koje cijenjena tužba imputira Vešoviću kao deliktuozne i nultima linea, sve kad bi ih bio i počinio, nijesu ništa drugo nego jedna, možda nešto malo oštrija varijanta te borbe. Mir! Mir, molim vas u sudnici, mir! Uvedite optuženog generala gospodina Radomira Vešovića. Mir, molim vas. Mir. Ustanite. Gospodine Vešoviću, jeste li se sa podacima u optužnici navedenim do sada pod isleđenjem nalazili? Jesam, gospodine predsjedniče. Gospodo, Senat konstatuje da su se sva lica odazvala pozivu za pretres. Obznanjujem da će raspravni senat pretresati predmet krivice kaznenog zločina veleizdaje iz člana 89 Kaznitelnog zakonika Srbije od 1860. godine protiv optuženog generala u penziji gospodina Radomira Vešovića, a po tužbi državnog tužioca gospodina Babića, tužioca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Molim, neka gospodin Babić iznese tužbu. Gospodo, Radomir Vešović, general u penziji, pisao je iz Andrijevice u Crnoj Gori pismo bez datuma i godine talijanskom konzulu u Skadaru. Pismo je na talijanskom jeziku. U srpskom prevodu glasi: Velecijenjeni gospodine, potrebno mi je znati da li u buduće može da postoji Crnogorsko kraljevstvo kao nezavisna država. Da li mogu da imam od Kraljevine Italije u danom slučaju kakav oslon u municiji i oružju, osobito u artiljeriji i mitraljezima? Da li mogu da imam s početka za koji mjesec oslon u novcu da uzmognem da platim činovnike i izdržim troškove trupa s kojima bih htio da oslobodim moju nesretnju zemlju Crnu Goru? Da li postoji crnogorska vlada u Parizu i da li je priznata od antantinih vlasti i možete li da me stavite u vezu sa tom vladom? Moj kurir, poručnik pješadije, gospodin Peruta K. Vučeljić, dati će u svemu objašnjenja. Izvolite mi povratiti ovo pismo po istom gospodinu Vučeljiću i molim vas da sve ovo držite u najvećoj tajnosti. Najodaniji Vešović. Vešović je ovo pismo predao Peruti Vučeljiću da ga odnese u Skadar. Peruta Vučeljić ga međutim nije odneo u Skadar, već ga je predao vladinom povereniku na Cetinju. Iskazom gospodina Perute Vučeljića, kao i nalazom veštaka, utvrđeno je da je navedeno pismo pisao uistini Vešović. Time je on počinio delo iz člana 89 jer je hteo odvojiti Crnu Goru od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, radi čega ga optužujem i tražim da po istom članu bude kažnjen. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine Vešoviću, imate li šta tužbi primetiti? Za sada, gospodine predsjedniče, želim samo da izjavim da je citirano pismo falsifikat. Gospodine Vešoviću, pismo čiju ste sadržinu malo prije čuli, priložena je ovdje posjetnica svedoka Vučeljića,
na kojoj je s druge strane ispisano vaše ime i prezime. Svedok tvrdi da ste to vi vašom rukom napisali, predali mu kad i pismo s nalogom da ga preda italijanskom konzulu. Da li priznajete? Ne priznajem. Ja imam običaj, ne imajući vazda kod sebe posjetnicu, da svoje ime napišem na tuđoj posjetnici, ali se na posjetnici svjedoka Vučeljića nikad nisam potpisao. Ja tvrdim da je on sa nečije tuđe posjetnice prenio moje ime i prezime. Uostalom, zašto bi se potpisivao kad talijanski konzul u Skadru ne poznaje moj rukopis, a ako ga i poznaje, ne bi bilo potrebe da potpisujem. A sada, gospodine predsjedniče, ako dozvolite, rekao bih nekoliko riječi o pismu. Možete, gospodine Vešoviću, ali molim vas, budite kratki, jer ćete kasnije imati prilike da kažete sve što imate. Kada su austro-ugarske trupe okupirale Crnu Goru, njihova komanda je smatrala da sigurnost okupacionih trupa zahtijeva uklanjanje crnogorskih oficira i uglednih političkih ličnosti iz Crne Gore u unutrašnjost monarhije. I po mene je došla jedna grupa da me internira. Idući od moje kuće, ja i oficir smo išli pred vojnicima kad me on zapita s ironičnim osmijehom: "Gdje vam je sablja, gospodine generale?" Ja izvadim pištolj za koji on nije znao, kažem: "Evo je, ubijem ga i pobjegnem." Vojnici se povrate moje kući i tamo nađoše moga brata, diplomiranog pravnika ovdašnjeg univerziteta, jednog njegovog druga, jednog plemenskog kapetana, moje dvije djevojčice iz staroga Mjoca. Sve su ih sproveli okružnoj komandi u Kolašin, odnosno tamošnjem policijskom komesaru Milošu Ljeskovcu. To je onaj isti Ljeskovac sa kojim biogradski list Politika tako bestidno paradira, pišući protiv mene. Prvu trojicu su sutradan objesili, a staroga Mjoca sa djevojčicama sproveli u logor interniranih u Mađarskoj. Sve sam ja to kasnije u šumi saznao. Kao i to da je guvernerstvo na Cetinju ponudilo 50.000 kruna u zlatu onome kome ubije ili omogući da budem uhvaćen. Dalje moj život u šumi, u kojoj sam proveo 16 mjeseci, neću da opisujem, jer sami možete pretpostaviti kakav je život hajduka. Za to vrijeme sam više puta pisao pisma na talijanskom jeziku, neka adresirana na komandanta antantinih trupa na Balkanu, a neka na komandanta talijanskih trupa u Valoniji. Ta pisma su bila slične sadržine ovome koje tužba citira. Neka od tih pisama, izuzev adresa i završnog stava u kome se govori o Peruti Vučeljiću, mislim da su čak bila identične sadržine. Ja tvrdim da je prema jednom od tih pisama falsifikovano pismo za koje tužba tvrdi da je moje. Ima li kogod šta da primeti? Imam ja, gospodine predsjedniče. Dajem reč doktoru Živku Topaloviću, branitelju optuženog. Gospodo sudije, moj zadatak će biti pravna kvalifikacija radnje generala Vešovića. Da li je gospodin Vešović radio ono za što se optužuje, odnosno da li je on zaista kriv? O tome će diskutovati moj cijenjeni kolega, gospodin Sekula Drljević. Ja ću poći od činjenice da je pismo koje je pred vama autentično. Odnosno, da je to pismo zaista napisao gospodin Vešović. To pismo je bilo namijenjeno italijanskom konzulu u Skadru. To pismo je držao kod sebe kurir Peruta Vučeljić. I kako kaže gospodin javni tužilac,
On je to pismo odmah odneo vladinom povjereniku na Cetinju. Dakle, molim vas, to pismo nikada nije dospjelo adresantu. Za poverljivu sadržinu toga pisma znala su samo dva vrlo važna čovjeka. Vladin povjerenik na Cetinju i gospodin Perote Vučević. Ako je radnja tako izvršena, onda nema nužnih elemenata za postojanje krivičnog djela iz člana 89, molim vas, Kazniteljnog zakona. Jer zakon jasno kaže u prethodnom 88. članu kaznit će se i onaj koji bi za pripremanje izdajničkog preduzeća sa stranim praviteljstvom upustio se. Da bi ovo krivično djelo postojalo, nužno je da postoje sljedeći elementi. Pod 1, čvrsta volja optuženog za izvršenje krivičnog djela. Pod 2, da se optuženi obrati jednoj stranoj vladi. I pod 3, molim vas, da optuženi stupi u pregovore sa tom stranom vladom. Nijedan od ovih bitnih elemenata iz krivičnog djela člana 89 Kazniteljnog zakona ne postoji u radnji gospodina Vešovića, kako se ovdje sudu pokušava predstaviti. Pregovaranje sa jednim stranim državljaninom, odnosno sa jednim činovnikom jedne strane vlade, bez saznanja i odobrenja te strane vlade, nije dovoljan pojam za pripremu veleizdaje, molim vas. Nije dovoljna samo jednostrana ponuda, već je nužno da ta ponuda bude prihvaćena sa druge strane i da se stupi u pregovore po toj ponudi. Ponuda stranoj vladi mora biti dostavljena, ona mora biti ozbiljno prihvaćena i razmatrana. Stroge i pouzdane, molim vas, propise o veleizdaji ne treba karikirati, gospodo. Pismo generala Vešovića nije dostavljeno italijanskoj vladi. Nije bilo nikakvih pregovora. Prema tome, gospodo, time se isključuje postojanje dela iz člana 89 Kazniteljnog zakona. Toliko. Gospodo, poverljiva depeša gospodina Mišovića, ministru vojnom, generalu gospodinu Stevanu Hadžiću. Vešović je sumnjiv i za postojeće stanje veoma opasan, te traži da se po svaku cenu ukloni iz Crne Gore. Ima pouzdanih znakova da Vešović priprema odcepljenje Crne Gore od Srbije. Akt ministra vojnog i mornarice predsjedniku vlade od 14. septembra 1919. godine. Od načelnika okruga Andrijevačkog dobio sam depešu od 12. ovog mjeseca sljedeće sadržine. U diskrecionalnom razgovoru ovih dana penzionisani general gospodin Radomir Vešović rekao je kako je pre nedelju dana imao sastanak na granici ovog okruga i Kolašinskog sa vođom nezadovoljnika iz Morače, majorom Vujom Bulatovićem, mjesec dana došao od bivšeg kralja Nikole major Pero Vuković iz Pipera u Nikšićki okrug sa većom sumom novca i porukom da su Amerikanci, Englezi, Italijani zagarantovali kralju Nikoli vaspostavljanje Crne Gore. Molili su da dignu ustanak što pre, dok nisu došli snežni dani, pa mu čak i ubistvom zapretili ako to ne htedne. Uzrok za to su istakli što Crna Gora nema vlade, što su postali pokrajina i što u skupštini nekoliko okruga nema poslanike, kao što je slučaj sa njihovim Beranskim okrugom. Obaveštavajući vas o ovome, mišljenja sam da su sve ovo opsenarije gospodina Vešovića kako bi mogao okupljati oko sebe nezadovoljnike, jer se govori da je on baš sa tog sastanka poslan upravo od onih od kojih očekuje novac. Na osnovu vaše odluke od 1. septembra tekuće godine naredio sam komandantu Zetske divizijske oblasti da saopšti generalu Vešoviću da odmah dođe u Biograd i da mi se javi. Pošto o izvršenju nisam dobio do sada izveštaj, ponovo sam naredio danas komandantu Zetske divizijske oblasti da izvrši moje naređenje. Dostavljajući vam pismo zastupnika povjerenika vlade sa Cetinja, molim vas, gospodine predsjedniče, za naređenje da se general u penziji Radomir Vešović sredstvom policije prinudno dovede u Biograd, ako to ne bi hteo učiniti po mom pozivu.
ministar vojni i mornarice general Stevan S. Hadžić. Depeša gospodina Mišovića od 23.9.1919. godine gospodinu ministru unutrašnjih dela. Od načelnika okruga iz Andrijevice dobio sam danas pismo ove sadržine. Dobio sam 10 dana za Skadar Bogića Jovovića, projektara iz Konjuha, Vukašina Đukića iz Cecuna i još jedno nepoznato lice. Bogić ima na kapi crnogorski oficirski grb. Molim da nam izaslanik u Skadru proveri i izvesti o njihovom povratku. Vešović bi trebalo da pozove gospodin ministar vojni još jedanput. Čast mi je dostaviti vam prednje o tim da sam o ovome izvestio i komandanta Zetske divizijske oblasti, zastupnik vladinog povjerenika, gospodin Mišović. Gospodo, tu je i depeša, da, o mladinske organizacije na Andrijevici od 25. decembra 1919. godine. Vešović je na zboru u Andrijevici tako oštro govorio protiv rada državnih organa i vlasti u Crnoj Gori, te je jasno da je on protiv postojećeg stanja, dakle naše stvari. Imamo dokaze da Vešović stoji u vezi sa odmetnicima, da se čak s njima sastajao u polju Smajlegića kraj Kolašina. U potpisu general Lakić Vojvodić i još nekoliko policijskih i drugih državnih činovnika. Vešoviću, imate li što god primetiti pročitanim spisima? Sva zvanična prepiska koju ste izvoljeli pročitati zasnovana je na netačnim kombinacijama polupismenih policijskih organa i na rekla kazala. Što se tiče dostave omladinske organizacije u kojoj nema nikoga sem državnih činovnika kojima je jedino zanimanje pisanje dostava i paljenje kuća narodu, želim da izjavim sljedeće. Uistinu, ne 2, nego 4 mjeseca prije pisanja te dostave održan je zbor na Andrijevici. Prije toga zbora organizacija je tražila od mene da joj položim zakletvu vjernosti. Ja sam to naravno odbio sa prezrenjem, ali to mi je dalo mogućnost da dođem na taj zbor. Tu je bio i bivši jugoslavenski ministar Milisav Rajičević. On je držao govor u kome je tvrdio da ovi organizovani omladinci, koji nijesu ništa drugo do neodgovorna policija, imaju prava i trebaju da ubiju svakoga koji je protiv njih. Mir u sudnici, molim vas, mir. Onda sam ja uzeo riječ i dokazivao suprotno, napadajući veoma oštro, priznajem, na stanje u Crnoj Gori. Današnji sistem uprave Crnom Gorom je sistem vršenja zločina nad narodom crnogorskim. Pale se ne samo pojedine kuće, nego i čitava sela. Mir, molim vas, mir. Vrše se... Vešoviću, ja vas upozoravam da se ne udaljavate od teme. Vrše se zločini nad muškarcima, ženama i djecom. Uništava se sirotinska imovina. Interniraju se crnogorske porodice. Na hiljade Crnogoraca leže po zatvorima. Crna Gora je pretvorena u pakao mnogo gori i od Danteovog. Ta ni Dante se nije sjetio da svojim žrtvama udara špice pod nokte i meće mačku pod suknju kao što se čini u Crnoj Gori. Ne, molim vas, gospodine predsjedniče, ja protestujem. Izjava optuženog je pristrasna i nije potkrepljena nikakvim dokazima. Jednoj su majci udarali špice pod nokte da kaže gdje se krije njen sin Komita. Drugoj su opet metnuli mačku pod suknju. Zavezali suknju, udarali i po mački i po njoj da prokaže svoga sina Komitu. Sirota starica nije prokazala sina, ali je od udaraca
i od grebanja razjarene životinje izdahnula. Da, gospodo, pakao je moja domovina mnogo crnji i od Danteovog. Vešoviću, sram da te bude za to. Mir u sudnici. Ispraznit ću sudnicu. Objavljujem da se pretres prekida. Nastavak zakazujem za 12 sati. Slavni sude, poslije istaknutih napomena, in genere, bit ću slobodan zadržati se specijalno na činjenici da su Crna Gora i Srbija dva razna kazneno-pravna područja i upozoriti na pravne efekte te činjenice. Na teritoriji Crne Gore važi krivični zakonik od 1906. godine, a na teritoriji Srbije kaznitelni zakonik od 1860. godine. Pošto su kazneni zakoni, mislim na materijalne i na formalne, ne samo čuvari integriteta pravnih interesa, nego i magna carta libertatum izvršioca povreda tih interesa, onda je nesumnjivo da niko ko počini izvjesnu kažnjivu radnju na teritoriji Crne Gore ne može i ne smije biti kažnjen po drugom kaznenom zakonu sem onom koji važi u toj zemlji. Niti uz primjenu druge procedure sem u njoj važeće. To je princip teritorialiteta prihvaćen u članu 5 srbijanskog kaznitelnog zakona i članu 5 crnogorskog kaznenog zakona. Slavni sude, mislim da faktom podizanja tužbe protiv penzionisanog generala Vešovića dat jedan slučaj sukoba nadležnosti koji nije regulisan ni jednim zakonom naše države. Da dakle nema zakona u našoj državi prema kome bi se penzionisani general Vešović mogao dovesti na optuženičku klupu na kojoj danas sjedi. Ako nećemo da degradiramo građane na položaj potpune bespravnosti, moramo priznati da su za suđenje počiniocima kažnjivih radnji na teritoriji Crnogorskoj nadležni jedino i isključivo crnogorski sudovi i obratno. To se isto mora uzeti kao pravilo za počinioce delikta na teritoriji srbijanskoj. Slavni sude, malo ću se zadržati na nevjerovatno čudnovatom načinu na koji su pokušali kreirati nadležnost toga suda izvjesni državni organi. Gospodin ministar vojni i mornarice svojim na raspravi pročitanim aktom od 14. septembra 1919. izvještava gospodina predsjednika vlade da je na osnovu izvještaja zastupnika povjerenika vlade na Cetinju naredio komandantu Zetske divizije da saopšti Vešoviću da odmah dođe u Beograd i da mu se javi. To je uradio, veli, zato što prema izvještaju povjerenika vlade radi na prevratu protivu postojećeg stanja. Za slučaj da se Vešović ne odazove njegovom pozivu, gospodin ministar moli predsjednika vlade da naredi da se Vešović policajno sprovede u Beograd. Kao što se iz citiranog akta gospodina ministra vojnog nesumnjivo vidi, Vešović ne samo da bi imao počiniti radnje koje mu cijenjena tužba imputira na teritoriji crnogorskog kaznenog područja, nego je na tom teritoriju i uhvaćen, ali ne zato da se preda tamošnjem nadležnom sudu na suđenje, nego da se ispod njegove nadležnosti otme i ovamo dovede, da mu se ovdje sudi. Pretpostavimo da svi sudovi proglase sebe za nadležne i počnu da sude. To bi značilo da Crnogorcima i za delikte koji počine u opsegu crnogorskog kaznenog područja može suditi svaki sud u Jugoslaviji koji prvi do njih dođe, odnosno koji policija izabere. Eto do kakvog se apsurda dolazi kada se pođe opasnim putem ignorisanja pojedinih pravnih poredaka u našoj državi. Slavni sude, do sada navedenim mislim da sam uspio nesumnjivo dokazati da u slučajevima sukoba nadležnosti raznih kazneno-pravnih područja Vešoviću za radnje koje mu cijenjena tužba imputira kao deliktuozne mogu suditi jedino i samo crnogorski sudovi. Da li se na optuženog Vešovića zbog radnje koje je navodno počinio može primijeniti član 89 srbijanskog kaznitelnog zakona kako to tužba traži? Po mom dubokom uvjerenju ne može.
članom 5 srbijanskog kaznenog zakona radnje za koje tužba tvrdi da ih je Vešović počinio, prema toj istoj tužbi nisu počinjene na teritoriji srbijanskoj, nego na teritoriji crnogorskoj. Te je primjena srbijanskog kaznenog zakona isključena. Vešović, sve i kad bi bio počinioc radnje koje mu cijenjena tužba imputira kao deliktuozne, ne bi se sa njima napao ni jedan od interesa kaznene zaštite srbijanskog kaznenog zakona, niti ispunio i jedan od uslova pod kojima je ta zaštita predviđena. Mir u sudnici, molim vas. Neka uđe svedok Peruta Vučenić. Pristupite da položite zakletvu. Stavite ruku na Bibliju i ponavljajte tekst za mnom. Zaklinjem se na Bibliju. Zaklinjem se na Bibliju. Da sve ono što budem danas govorio pred ovim sudom. Da sve ono što budem danas govorio pred ovim sudom. Je samo istina. Je samo istina. I istina. I istina. Zaklinjem se. Zauzmite mesto za svedoke. Je li vam optuženi general Vešović davao kakvo pismo da nosite u Skadar? Jeste. Recite kada je to bilo, gde, kako je to pismo bilo, kome ste imali da ga predate u Skadru i uopšte šta znate o tome. Pismo mi je predao Vešović na Andrijevci u svojoj kući. Poslao je po mene svog sina i zajedno sa njim ja sam ušao u kuću. Zatekao sam samog Vešovića u sobi. Rekao je sinu da donese rakiju i da nas ostavi. Zatim smo popili po čašu rakije i onda je Vešović pošao u drugu sobu da napiše pismo. Predao mi je pismo i rekao mi je da ga odnesem u Skadar, talijanskom konzulu. A sjećate li se meseca i dana koga je to bilo? Pa ne sjećam se ni mjeseca, ni dana. A možete li bar približno se setite kad je to bilo? Ne mogu. A je li Vešović u te dane kuda pošao s Andrijevice? Pa ja ne znam, nešto se govorilo o tome. Čak i meni su kasnije pričali neko po nešto, ali sada se ne sjećam stvarno. A je li vam Vešović predao pismo zatvoreno ili otvoreno? Zatvoreno. Šta ste uradili sa pismom? 20 dana pošto mi je Vešović predao pismo, ja sam ga odnio na Cetinje i predao ga vladinom povjereniku. A zašto ga niste odmah predali povjereniku? Jer nisam znao da je protiv države. Pa kako ste doznali? Ja sam ga otvorio i pročitao sam ga. A znate italijanski? Ne znam. Mir. Pa kako ste znali da je protiv države? Pa ja sam pročitao nešto da se radi o topovima i mitraljezima i na osnovu toga sam zaključio da se radi protiv države. A jeste li znali gdje je Vešović kada ste pismo predali vladinom povjereniku? Ja sam znao da je on u Beogradu, u zatvoru i da je optužen i tužen zbog veleizdaje. A otkud Vešovićevo ime i prezime na vašoj posjetnici koju ste predali vladinom povjereniku? Sam joj je Vešović napisao svojom rukom toga puta kada mi je predao pismo. A gdje je to uradio? Pred vama ili u susjednoj sobi? Predavno. Kad je iz druge sobe donio pismo i predao mi ga je, on je zatražio od mene posjetnicu i na njoj svojom rukom napisao svoje ime i prezime i rekao mi da posjetnicu zajedno sa pismom predam u Skadar italijanskom konzulu. Da li vam je Vešović tom prilikom što god govorio zašto vam daje to pismo? Zašto piše ime na vašoj posjetnici? Što će to italijanskom konzulu? Šta vi treba od njega da dobijete i o tome slično nešto? Ništa on meni nije govorio. Predao mi je pismo i rekao mi je predaj to konzulu i ništa više.
Vi ste, gospodine Vučeliću, na zapisniku, pred vladinim poverenikom na Cetinju sasvim drugčije govorili. Vi ste tako kazali da je Vešović pisao pismo pred vama za istim stolom. A sad kažete da ga je pisao u drugoj sobi. Tamo ste kazali da ga je pisao i dao vam ga 3 dana pred njegov polazak za Biograd. A sad kažete da se ne sjećate ni dana, ni datuma kada je to bilo. Pri kom iskaz ostaje? Ostajem pri ovom današnjem. Vučeliću, ja vas upozoravam da kažete pri kojem iskazu ostajete. Da li onom ranijem ili ovom današnjem, pred sudom, je treba da se zakunete. Ostajem pri ovom današnjem i na njega ću se zakleti. Gospodine predsjedniče, dozvolite mi da postavim nekoliko pitanja svjedoku. Izvolite. A kuda ste otišli sa Cetinja posle predaje pisma povereniku? Odmetnuo sam se u šumu. A zašto ste se odmetnuli u šumu? Pa bio sam nezadovoljnik. Mir, molim vas. Mir. A, izvinite, ne razumem. Zašto ste onda predavali pismo povereniku ako ste bili nezadovoljni? Predao sam ga iz patriotizma. Mir u sudnici. Molim vas, mir. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Dozvolite mi da i ja postavim nekoliko pitanja. Izvolite, gospodine Drljeviću. Hvala. Vi rekoste da ste se poslije predaje pisma povjereniku odmetnuli u šumu. Koliko ste ostali u šumi? I kako ste iz šume došli na mjesto činovnika u Ministarstvo ishrane? Ostao sam mjesec dana u šumi. Poslije mog povratka dobio sam zapošljenje kao činovnik u Ministarstvu ishrane. Jesu li vas zatvarali poslije povratka iz šume? Ili bar pitali šta ste radili u šumi? Ne, zašto da me pitaju? Jeste li razgovarali sa Vešovićem do dana kada vam je dao pismo? Ne, nikad. Čime ste se zanimali ranije i gdje ste živjeli? Nekoliko dana prije sastanka sa Vešovićem došao sam iz Peći. Tamo sam bio na službi kao potporučnik u jednom pješadijskom puku. Kad vam je uvažena ostavka i kad ste predali dužnost? Nisam ja davao nikakvu ostavku. Ja sam jednostavno otišao kući. Mir. Jesu li vas stavljali pod sud zbog toga što ste tako napustili dužnost? Ne. Zašto da me pod sud stavljaju? U čijoj ste vojsci vi postali potporučnik? U Crnogorskoj ili u Srbijanskoj? U Crnogorskoj. A kada vam je izišao ukaz za potporučnika? Meni ukaz nije izlazio, jer nije bilo potrebno. Nije, molim vas. Nemam više pitanja, hvala. Gospodine Vešoviću, šta imate da kažete na iskaz svedoka Vučelića? Na otprilike mjesec dana pred moj polazak za Biograd, po naredbi ministra vojnog, došao je ovaj Vučelić kod moje kuće na Andrijevici. Molio me da mu dam uvjerenje da je bio potporučnik u Crnogorskoj vojsci. Odgovorio sam mu da sam u penziji, da nemam prava pisati nikakva uvjerenja. Na tome on počeo preklinjati. Rekao sam mu da mu ne mogu dati uvjerenje, jer nikad nije ni bio potporučnik u Crnogorskoj vojsci. Ali ako on nadležnim vlastima uspije da dokaže da je to uistinu bio, ja neću preduzimati ništa protiv toga, jer me se ne tiče. Naravno, ako bi me vlasti pitale da li je bio, ja bi morao reći da nije. Ovo sam dodao da se slučajno ne bi pozivao na mene. Na to mi je on rekao: kajat ćete se, gospodine generale, za vaš današnji postupak. Na što sam ga ja izbacio iz kuće. To je bio naš prvi i jedini razgovor u životu. Sve drugo što priča, njegova je izmišljotina, odnosno onih u čijoj službi. Pismo
o kome govori i moje ime i prezime na njegovoj podsjetnici, on je sa nekim u društvu falsifikovao. Pa vas molim, gospodine predsjedniče, ako dozvolite da mu postavim jedno pitanje. Možete, gospodine Vešoviću. Vi rekoste, Vučeliću, da sam pismo pisao u drugoj sobi, a ime i prezime na vašoj podsjetnici pred vama. Pa mi kažite, da li sam tintu donio iz druge sobe? Ne. Tinta je stajala na stolu za kojim sam ja sjedio. A šta mislite, zašto onda nijesam i pismo pisao pred vama? Sigurno ste se plašili da ne vidim sadržaj. Gospodine predsjedniče, on je pred povjerenikom na Cetinju rekao da sam mu pismo dao 3 dana pred moj polazak za Biograd. Danas kaže da se ne sjeća kad je to bilo. To su se oni u čijoj službi sjetili da bi bilo suviše glupo tvrditi da sam slao pismo talijanskom konzulu Skadar i tražio od njega mitraljeze i topove, i to u momentu kada me ovamo kao sumnjivog sprovode. Dakle, kada je isključena svaka mogućnost da traženo oružje i upotrijebim. Toga dana kada sam navodno pisao to pismo, u mojoj kući je bila svadba. Udavala mi se kćer. Tu je bio i srpski major Dimitrijević koji je došao da me sprovede za Biograd. Ali to su izgleda njegovi instruktori tek kasnije saznali i naučili ga da danas priča pametnije nego što je pričao pred povjerenikom. Ja mislim da se sud iz svega dosadašnjeg uvjerio da je ovo namješten svjedok. Vučeliću, pogledajte Vešoviću u oči i recite da je istina sve ovo što ste danas govorili pred sudom. Istina je. Mir! Mir! Vučeliću, slobodni ste, možete vidjeti. Sedite, Vešoviću. Saslušani Adem Tone, Sadik Nikačević i Marko Božović tvrde pred sudom u Pljevljima da je Vešović stajao u vezi sa generalom kralja Nikole, Milutinom Vučinićem, i to je znala cela Albanija. Saslušan u srpskom poslanstvu u Parizu Vojislav Pižurica iz Rovaca tvrdi da je u Medovi video Vešovićevog izaslanika Bogića Jovovića koji je nosio njegova pisma italijanskom kralju i kralju Nikoli. U tim pismima Vešović govori o svojoj vernosti kralju Nikoli i od kralja traži topove i mitraljeze. Jevto Višnjić, major, prema zapisniku datom pred policijom u Crnoj Gori, tvrdi da su mu neki seljaci pričali kako su doznali od odmetnika da će glavni komandant ustanka biti general Vešović. Isto Dimitrije Begović, carinski činovnik u Metohiji, tvrdi po zapisniku pred tamošnjom policijom da je Vešović njegovoj ženi i njemu pričao na prolazu iz Skoplja za Crnu Goru da će dići ustanak u Crnoj Gori i Albaniji i sebe proglasiti za knjaza Albanije. Tajo Lalić, saslušan od policije u Gusinju, tvrdi da je putovao privatnim poslom u Skadar i da se slučajno uputio sa Bogićem Jovovićem, koji je nosio Vešovićeva pisma italijanskom komandantu u Skadar i odgovore ovog Vešoviću, te moli vlasti da mu zbog toga ne čine zuluma, jer on, veli, nije znao šta Jovović radi, nego tek kasnije od drugih čuo. Vešoviću, imate li što primetiti iz ovih zapisnika svedoka? To, gospodine predsjedniče, nijesu svjedoci, nego tajni policajci, koji svoje tvrdnje ničim ne dokazuju. Iskazi koje ste pročitali nijesu dokazi, nego koje kakve policijske bajke.
smatram za nepotrebno bilo šta primjećivati. Ima i nalaz veštaka Odeljenja Ministarstva unutrašnjih dela za identifikaciju. Postoji velika sličnost, skoro identičnost između Vešovićevog rukopisa i početnih slova u inkriminisanom pismu. I radi toga zaključujem da pismo i rukopis na posjetnici svedoka Vučeljića potiču od Vešovića. Vešović, imate li što primetiti pročitanom nalazu veštaka? Pa ja sam već rekao da sam pisma slične, gotovo identične sadržine slao za vrijeme moga hajdukovanja komandantu talijanskih trupa u Valoni. Rekao sam da se mnoga od tih pisama i danas nalaze kod Arbanasa oko Plava i Gusinja. Prema nekom od tih pisama falsifikovano je pismo koje mi se danas podmeće. Ja odlučno tvrdim da su i pismo i rukopis na podsjetnici falsifikati. Objavljujem prekid pretresa, a nastavak zakazujem za 2 sata. Dajem reč državnom tužiocu, gospodinu Babiću. Gospodo, iskazima glavnog svedoka, gospodina Perute Vučeljića, činovnika Ministarstva ishrane, kao i nalazom veštaka, potpuno je i nesumnjivo utvrđeno da je optuženi Vešović svojom rukom pisao kako inkriminisano pismo, tako i svoje ime i prezime na posjetnici gospodina Vučeljića. Time je stavljeno van sumnje da je optuženi počinio zločin veleizdaje iz člana 89 kaznitelnog zakona, jer je hteo odvojiti Crnu Goru od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kojoj se ona priključila rešenjem svoje skupštine. Dela ove vrste u današnje vreme veći su zločini nego obično, jer stvaraju verovanje kod naših saveznika i prijatelja da se nismo kadri konsolidovati. Ostajem pri tužbi i molim sud da presudom udovolji mom tužbenom zahtevu. Gospodo branitelji, izvolite vi dati odbranu. A gospodo, znam, reći ćete Vešovićeva radnja jeste neka radnja uperena protiv jedinstva države. Iako ona nije kažnjiva po članu 89, onda je kažnjiva po članu 90 istog zakona, koji glasi: svako drugo delo kojim se priprema veleizdajničko preduzeće da se kazni robijom od 5 godina. Za ocjenu da li bi se Vešovićeva radnja mogla podvesti pod ovakav kazneni propis, od važnosti je utvrditi sljedeće. Da li ono u sebi zaista nosi opasnost po državnu bezbednost? I da li se Vešović oblača vladi koja je prijateljska ili neprijateljska? Ili da li bi ta vlada uopšte prihvatila takvu ponudu? Ja nemam potrebe da to istražujem. Nemam potrebe da to istražujem iz jednog jedinog prostog razloga, zato što je ukazom o amnestiji svih dela veleizdaje počinjenih na teritoriji Crne Gore pravno nestalo glavne radnje veleizdaje, a samim tim i svaki pripreme za nju. Iz toga sledi da je cjelokupan današnji postupak suda zasnovan na nepravilnoj, nezakonitoj odluci. Molim vas, ukaz o amnestiji od 28. novembra 1920. godine glasi da se oprosti kazna lišenja slobode svim licima na teritoriji Crne Gore osuđenim zbog dela iz članova 85 i 87 tačka A i tačka B kaznitelnog zakona, izuzevši ona dela koja su osuđena i radi zločina i razbojništva. Da se obustavi krivični postupak protiv svih građanskih lica na teritoriji Crne Gore koja se nalaze pod isleđenjem zbog dela iz članova 85 i 87, 87a, tačka B, kaznitelnog zakona. Gospodin državni tužilac se boji da navede cilj optužbe za koju traži kažnjenje. On se boji jer bi time srušio sopstvenu optužnicu. Suština amnestije je da se posle nje smatra da krivično pravne radnje nije ni bilo. Kada je amnestijom utvrđena glavna radnja, cilj da se odvoji jedan deo državne teritorije, šta je još ostalo? Ostalo je
samo neodređena veza sa stranom vladom, a takva veza sama po sebi nije kažnjiva. Ovakvom proizvodnom konstrukcijom tužba se pretvorila u jednu pravnu karikaturu. Ona ne opisuje zašto tuži. Ona zakonski ne definiše celu radnju optuženega, već samo jedan njen mali deo. Tako nepravilnu tužbu sud mora odbaciti. Time je pitanje rešeno. Vešović ne može biti suđen, pošto ne postoji krivično delo. I neka mi na kraju ove strogo pravne odbrane bude dopušteno reći da bi Vešovićevo oslobođenje odgovaralo moralnom osjećanju mase naroda, naročito naroda u Crnoj Gori. I odgovaralo bi političkoj mudrosti. Nije Vešović jedini od savremenih vojskovođa koji je grešio. Prvi šef generalštaba, vojvoda Putnik, bio i šef tajne vojničke organizacije Crna Ruka. Pod njegovom komandom srpska vojska je doživjela svoje najgroznije katastrofe. Ona je bačena da se slomi u albanske krševe, umjesto da mirno dolinom Vardara stigne do Soluna. Desetine hiljada dečaka pomrlo je od gladi. Za sve ove strahovite žrtve neko mora da snosi političku odgovornost. A jedan deo te političke odgovornosti mora da primi i vojvoda Putnik. Ili zar bugarofopska vrhovna komanda vojvode Putnika i njegovog pomoćnika vojvode Mišića i njihove težnje da se Bugarskoj 1913. na svaki način dade jedan vojnički udar, nisu političke greške koje su se docnije osvetile srpskom narodu. Istorija će utvrditi i tu istinu, da su za vreme odstupanja ka Albaniji komandanti armija, vojvoda Mišić, vojvoda Stepanović, vojvoda Bojović i general Šturm, izgubili nekoliko dana većajući da li da kapituliraju ili da poslušaju naređenje vrhovne komande, koja im je inače izdata za odstupanje. Za to vreme vojnici su pojeli poslednje rezerve hrane. Vojvoda Mišić je bio za kapitulaciju, što se videlo po izvesnim naredbama za grupisanje njegovih trupa u dolini Ibra. Crnogorsko pleme učinilo je u ratu najveće moguće napore, možda sa više nacionalnog idealizma nego jedno drugo jugoslovensko pleme. U njegovoj vojsci Vešović je bio jedan od najboljih. To će priznati i svi oni koji danas Vešovića politički tuže. Za njegovo ime vezane su borbe oko Skadra, gde su Crnogorci izginuli u masama. Vešović može biti politički reakcionar, ali on je i nacionalni junak. Iako ne zaslužuje ljubav, on zaslužuje poštovanje. On zaslužuje poštovanje svakog poštenog čoveka. On je kao visoki komandant lično učestvovao u jurišima svojih vojnika. Oko njega je ginulo njegovo pleme. On se borio na svoju ruku sa Austrijancima. Ali radi te borbe brata su mu obesili, otac mu je presvisnuo. Imanje uništeno, porodica rasturena. Na ovog čoveka, ma kakvu političku pogrešku učinio, ne može se dići ruka poštenog vojnika. Tako o Vešoviću misli Crnogorac. Crnogorac je junak i voli junaka. Kada se danas sa Vešovićem postupa kao sa običnim zločincem, to dira veru Crnogorca, to kopa jaz među plemenima, to razjedinjava Jugoslovene. Molim sud da do sada rečeno uzme u mudru proceduru i Vešović oslobodi svake optužbe. Hvala. Izvolite i vi, gospodine Drljeviću, dati svoju odbranu. Iako sam uvjeren da je ono što je do sada istakao u odbrani moj kolega Topalović dovoljan razlog slavnome sudu da oslobodi Vešovića, ipak ću biti slobodan da se malo zadržim na psihologiji ovog procesa. Slavni sude,
Svaki dan čitamo u našim dnevnim listovima jednu istu tužaljku. Razjedinilo nas je vrijeme. Da li je baš vrijeme svemu krivo? Da bome, da ko drugi? Što stvore vijekovi, to samo mogu vijekovi uništiti. Da, gospodo. Ništa na svijetu nije tvorevina jednog dana, kao što ništa na svijetu nije srušeno u jednom danu. Razdvojili smo se davno i od onog našeg nevoljnog rastanka do današnjeg toliko željkovanog sastanka bolovali smo na svoj način, svi. Vijekovi nejednakog života svakog od nas dali su nam nejednake mentalne sklopove. Da li su pogledi na svijet, državu, na religiju, na moral onih Srbijanaca i onih Crnogoraca zbilja toliko različiti da se o njima može govoriti kao raznorodnim? Da li junaci Gorskog vijenca zbilja nemaju ničeg zajedničkog ili zar imaju tako malo zajedničkog sa junacima Koštane Bore Stankovića? Da li možete zamisliti jedne u postojbini drugih i obratno? Ja mislim da bi takva zamjena bila nemoguća. Šta je to kod vladike Rada zbog čega ga učeni Srbi ne mogu razumjeti? Vladika Rade je pjesnik crnogorskog riterstva i crnogorske religije. On je crnogorski Šekspir i Dante. On se ne može razumjeti bez osjećanja. On se može samo osjećati sa razumijevanjem. Slavni sude, kad god govorim o tamnim stranama dana današnjeg, pod tim razumijem političke i administrativne ekscese naše uprave i njenih tendencija prema pojedinim jugoslavenskim zemljama. Vešović je držao nekakav govor u Andrijevici. Prijavili su ga nekakvi činovnici da je osuđivao postojeće stanje u Crnoj Gori. Da bome da nije trebalo da govori. Jer kakva smisla ima njima dokazivati da je nemoralno i politički opasno paliti kuće, kada je za njih najveća opasnost neizvršenje naredaba starije vlasti? I Vešović je znao da nema smisla pred njima govoriti, ali ipak je govorio. Govorio je zbog toga što je vidio zgarišta crnogorskih domova, ubistva uglednih Crnogoraca, ubijanje staraca, žena i djece, klanje stoke i još mnogo drugih zločina. Ja neću da tvrdim da su ti zločini izvršeni nad crnogorskim narodom izliv regionalne mržnje, ali moram konstatovati jednu poraznu činjenicu. Nije se našlo ni jedne srbijanske političke stranke da digne svoj glas protiv vršenja tih zločina. Ne samo to, ni jedne biogradske novine, ni jedan organ srbijanske javnosti nije se našao da osudi takvo postupanje sa crnogorskim narodom. Čak i komunistički list, Radničke novine, dok je izlazio, protestovao je protiv postupaka državnih vlasti prema Arbanasima na Kosovu i prema Mađarima u Subotici. Ali se nikada nije sjetio da protestira protiv postupaka prema crnogorskom narodu. Usto je još jedna činjenica napravila zaprepašćujući utisak na crnogorski narod. Privremeno narodno predstavništvo u svojoj adresi regentu odalo je slavu i hvalu srbijanskoj vojsci i jugoslovenskim legijama. Crnogorsku vojsku i njene izginule heroje ne spomenu ni jednom riječju. Crnogorski narod se u čudu pitao kakvi su to državni interesi zahtijevali da prva riječ prvog jugoslovenskog predstavništva bude uvreda za Crnu Goru i njeno oružje. Zar je moguće putovati krvavim tragovima koji dovode do ove države pa ne viđeti crnogorsku krv? Koliko je trebalo nebratskog sljepiva za takav čin? Ja vjerujem u nepobjedivost tradicija. Kunem se u njihov trijumf. Ako se još neko vrijeme budemo morali biti, to nijesmo krivi mi, nego s jedne strane otpor vijekova, a s druge strane neobuzdana navala jedne neuravnoteženosti i političke pometenosti. Slavni sude, do sada rečenim mislim da sam nesumnjivo dokazao
da srbijanski sudovi nijesu nadležni suditi optuženom Vešoviću, da je isključena mogućnost primjene srbijanskog kaznitelnog zakona, da je uopšte isključena svaka krivica optuženoga, ukoliko bi se na nju imalo zaključivati iz radnja koje mu se cijenjenom tužbom imputiraju. Konstatujem da je u toku rasprave sav dokazni materijal u tolikom stepenu i do tolike očiglednosti degenerisan do obične policijske mistifikacije, da smatram za ishod procesa apsolutno irelevantnim svako zadržavanje na njemu. Te mi je čast zamoliti slavni sud da svojom presudom omogući ustajanje sa optuženičke klupe generalu Radomiru Vešoviću, čovjeku koji nikad nije doveo u sumnju slavu crnogorskog oružja. Hvala, toliko. Pozivam optuženog generala Vešovića da da svoju odbranu. Poštovani sude, mog nedužnog brata objesili su Austrijanci zbog odmazde prema meni. Zajedno sa mojim maloljetnim sinom, Srbi su me držali u zatvoru punih 15 mjeseci pod optužbom da sam izvršio zločin veleizdaje. Okrivili su me da održavam veze sa talijanskim konzulom u Skadru u cilju organizovanja ustanka protiv Srbije. Optužili su me i za kapitulaciju Crne Gore pred Austrijom, jer sam tada bio ministar vojni. Nakon kapitulacije Crne Gore hajdukovao sam u šumi 16 mjeseci. Kada sam se povratio iz Albanije u Crnogorske planine, poslije neuspješnog proboja Austrijskog fronta prema Valoni, atakirali su me moji zemljaci koji stajahu u službi neprijatelja. To nije bio niko manji do crnogorski mitropolit, pokojni Mitrofan Ban, general Lakić Vojvodić, koji je i danas svjedok u ovom procesu protiv mene, i Ljubomir Bakić, predsjednik one velike narodne skupštine u Podgorici i današnji predsjednik Crnogorskog vrhovnog suda u istom mjestu. Prvi baci anatemu na svakoga koji mi ma čime pomogne ili me ne prijavi austrijskim vlastima gdje sam. A druga dvojica sa uspjehom razvijahu agitaciju protiv mene u mome plemenu. Dokazivali su narodu da sam ja glavni uzrok svih zločina koji austrijske vlasti vrše nad narodom. Agitovati tako protiv mene značilo je onemogućiti me u akcijama koje sam ja samo mogao izvoditi blagodareći naklonosti naroda prema meni. Kada su me tako onemogućili, zatraže da sa mnom pregovaraju. Ja pristadoh. Dokazivali su mi da je slomom Rusije isključena svaka pobjeda zapadnih velesila i da je prema tome svaka dalja komitska akcija samo besciljno i zločinačko izvrgavanje naroda crnogorskog progonima austrijskih vlasti. Ja tada nisam znao za njihov odnos prema guvernerstvu na Cetinju i nisam imao razloga sumnjati u iskrenost njihovih uvjeravanja. I podlegao sam. Ali se nisam htio bezuslovno predati. Zatražio sam da pregovaram s predstavnikom austrijskih vojnih vlasti. I guvernerstvo je poslalo k meni pukovnika Petra Lipovčaka, komandanta Kolašinskog vojnog okruga i današnjeg pukovnika u jugoslovenskoj vojsci. Poslije dužih pregovora potpisali smo protokol o mojoj predaji. Njime su se Austrijanci obavezali da provrate narodu sve kontribucije poslije moje predaje, da
izgrade popaljene kuće i povrate iz logora sve internirane, osim viših oficira i uglednih političkih ličnosti. Tako je tekla moja predaja. Ali Austrijanci dosljedni sebi ništa od toga nisu izvršili. Ostavljam nepristrasnu javnosti da sudi da li sam ja mojom predajom izvršio služenje neprijatelju ili oni koji su me u dogovoru s neprijateljem doveli u taj položaj. Dakle, tu nema ni govora o služenju neprijatelju. Ali ostavljam otvorenu tu diskusiju kao odgovor bivšem zloglasnom austrijskom policajcu Milošu Ljeskovcu, koji mi je brata, kao i mnogo drugih Crnogoraca, objesio. A danas u društvu, sa biogradskom politikom, tim prljavim organom poznate pretorijanske vlasti, mene napada za služenje neprijatelju. Ako sam ja izvršio kakvo izdajstvo, onda ga je izvršio i gospodin Rejčević, ministar u prvom jugoslovenskom kabinetu gospodina Stevana Protića i današnji radikal i poslanik u Ustavotvornoj skupštini. I on je, kao i ja, bio u šumi i predao se. Ali njega niko ne napada. Sigurno zato što propovijeda da treba ubiti svakoga koji je protiv upaljenja kuća u Crnoj Gori. Crna Gora je uvijek bila nikad pokolebani, vjekovni čuvar ideje slobode hrišćanskih naroda na Balkanu. Kapitulacija Crne Gore nije bila politički akt, nego strategijska nužnost, data činjenicom da je cijela crnogorska vojska pretvorena u zaštitnicu odstupajućih ostataka razbijene srbijanske vojske. Da bi taj zadatak uspješno obavila, crnogorska vojska morala je otići duboko u Sandžak, čak do Užica. Time je svoj front toliko protegla da je na njemu morala angažovati sve svoje raspoložive snage. S jedne strane, zadatak da se pomogne odstupajućoj srbijanskoj vojsci, a s druge strane procjena crnogorske vrhovne komande, čiji je šef bio ondašnji srbijanski pukovnik, a današnji general i pomoćnik šefa štaba vrhovne komande, general Pešić, da Austrijanci neće napasti od Boke, učinili su da Lovćen ostane skoro potpuno bez odbrane. Kasniji događaji dokazali su da je takvim rasporedom crnogorske vojske učinjena njena neizbježna katastrofa. Evo kako. 25. i 26. decembra 1915. godine crnogorska vojska izvojevala je jednu sjajnu bitku u Sandžaku pred Bijelim poljem. Crnogorci su doduše imali velike gubitke, preko 1500 mrtvih i ranjenih, ali su primorali Austrijance da se povuku 30 kilometara. Međutim, Austrijanci su 27. decembra izašli na nezaštićeni Lovćen i brzim maršom krenuli primorsko-planinskim vijencem preko Kaskadru, jedinim vratima naše odstupnice. Svima je bilo jasno da je zapečaćena sudbina crnogorske vojske koja se tada nalazila u Sandžaku. U ovoj očajnoj situaciji crnogorski kralj na zahtjev vlade i po savjetu predstavnika savezničkih sila poslao je austrougarskom vladaru brzojavnu ponudu mira. Tom smo koraku pristupili u nadi da će austrijska vojska dobiti naredbu da stane, kako bi dobili vremena
za povlačenje naše vojske iz Sandžaka. Ali austrijska vojska nije stala. I već je krajem decembra zauzela Visove koji dominiraju skadrom. O bilo kakvom spasavanju crnogorske vojske više nije moglo biti ni govora. Nama, ministrima, nije preostalo ništa drugo nego ili da izbjegnemo sa kraljem i njegovom familijom napolje i ostavimo u ropstvu vojsku i sav narod crnogorski, ili da ostanemo u zemlji i dijelimo s narodom zlu sudbinu. Mi smo izabrali ovo drugo, pustivši kralja da sa ministrom predsjednikom i sa familijom izbjegne. Sa nama u zemlji ostao je na samrtničkoj postelji knjaz Mirko, koji je u ropstvu i umro. Mi smo časno s narodom dijelili kobni udes. Kao što vidite, gospodo, crnogorska kapitulacija nije politički akt, nego jedna vojnička katastrofa data nužno momentalnom strategijskom situacijom. Srbijanski kralj, njegova vlada i vojska mogli su izbježati samo kroz crnogorsku krv, a crnogorska vojska mogla ih je spasiti samo po cijenu sopstvene slobode. Moji drugovi ministri i ja možda nijesmo smjeli dozvoliti da crnogorska vojska plaća svojom slobodom mačiju slobodu, pa ni onu brata rođenoga. Ali o tome neka sudi istorija. Ja ću na ovom mjestu samo da istaknem da je krenuo naopakim putem onaj koji uslove zajedničkog državnog života sa nama traži u klevetanju našega oružja. Gospodine državni tužioče, imate li vi još šta reći? Nemam. Ostajem kod prethodno rečenog. Gospodo branitelji, Ostajemo pri datim odbranama. gospodo, objavljujem da je pretres pred raspravnim senatom zaključen i obznanjujem da će sud presudu saopštiti istog dana u 16 sati. Prisutni, ustanite. U ime njegovog veličanstva, kralja regenta Aleksandra, raspravni senat prvostepenog suda za grad Beograd, nakon održanog pretresa u javnom sudskom zasjedanju, u predmetu krivice optuženog generala u penziji gospodina Radomira Vešovića, za zločin veleizdaje po kaznitelnom zakoniku Knežestva Srpskog, a po tužbi državnog tužioca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon savjetovanja i glasanja, saslušavši izlaganje tužbe, odbrane branilaca i reči optuženog, ceneći provedene dokaze, našao je da su obesnaženi osnovi podozrenja pod kojima se optuženi tokom suđenja i na pretresu nalazio, odnosno da je drugim okolnostima zaglađeno, zbog čega rešava da se optuženi Radomir Vešović, general u penziji, za delo iz stava 2, član 90, kaznitelnog zakona, koje je amnestirano, kao i po optuženju za delo iz člana 89, kaznitelnog zakona, koji ne postoji, pusti ispod suda. Gospodin Vešović je dužan da plati svoj pritvor kod gradskog suda za Beograd na Čukarici, učinjeni trošak od 604 dinara i 10 para, kod ovog suda koliko po računu bude iznao. Da se inkriminisano pismo, kao i izložena zabeleška u notesu o izvršenju rešenja, uništi.